mangirwa n'ibintu tugiye kugarukaho. Rayon Sport kuri ubu ngubu mumbwire impact y'abakinnyi yaguze muri phase retour. Ni Abedi Biramahire niwe mukinnyi wakinnye waguzwe muri phase retour. Afite ibitego 8. Ego toute compétition afite ibitego 8. Afite 6 muri championnat. Afite ibitego 6 muri championnat, ariko nanone Abedi Biramahire yari reinforcement, ntabwo yari umukinnyi ubanza mu kibuga kuko batekeza ko Forunganye ibitego 13 bamwongera undi mwataka wamufasha. Yaratubaje kuri impact y'abakinnyi baje muri retour. Ubwo muri championnat wagize akamaro. Umukinnyi wenyine wafashije Rayon Sport ni Abedi Biramahire. Baguze ni Biramahire Abedi. Abandi reka mbakubwire ni Asanana. Ntabigeze akina. Uwo ni wamubona. Ariko ranibuka umuye munzi wamumenya. Kubera ko nejo bundi bamushizemo minota yawe. Twihute rwose dufite ibintu byinshi. Asanana ntiyakoze muri retour, ntahari ntabarwa. Nta kintu yakoze, baguze Adurayi Jaro. Ntabwo yigeze akora, ntahari. Baguze Suleiman Dafe. Dafe yarakinnye nubwo yagizemo ibibazo by'imvune Samuel. Dafe yagize amamatch. Ashaka yanayizanye. Yego. Dafe yagizemo amamatch. Na Biramahire Abedi. Nabo bana abakinnyi bane uretse umwe wenyine niwe wagira gufasha ikipe. Umwe ni wa delivarinze mu buryo bufatika. Biramahire Abedi yagize uruhare mu bitego 8. Yagize 6 muri champion. Okay, ibitego 6 muri champion. Abedi yabaye umukinnyi mwiza waje gusigaraho umukinnyi wavunitse nko kuri journée ya 4 ya phase retour. Yego. Ari we Forunganye yavunitse ku mukino wa 17 bakina n'amagara. Bari umunsi wa kabiri aho wa kabiri wa phase retour. Ikibazo rero yagize kindi muri retour. Rayon Sport ubundi ibitego yari yatsinze uyu mukinnyi 13 muri champion. Byashoboraga kumushyira mu bitego 20 birenga iyo atavunika. Dukurikije uko yakinaga byaragaragaraga ko ashobora no gukora rekord y'undi mureyo n'ubundi ari Jire uri muhenga akoze ibitego 20 kuko mu mikino 14 yatsinzemo ibitego 13. Imvune ya Rayon Sport ubwo turi muri Rayon Sport icyayisenye muri retour. Imvune ya Forunganye yiyongere ku bibazo byabaye muri management ya Rayon Sport byo kuba hari ukuntu hari ahantu byageze ngo ubuyobozi nibutanga amaprime uko bikwiye bari kunganya amamatch menshi, hatangira kwa akantu ko kudahembera igihe, hatangira kwa mu ibibazo by'abakinnyi batangiye ngo kujya kurya ngo udufaranga ku ruhande, hazamo guhagarikwa kwa Robertinho, guhagarikwa kwa umutoza w'abazamu, guhagarikwa kwa Kadime, guhagarikwa kwa Aimable. Erega Ombolenga buri arahagaritse. Guhagarikwa kwa Ombolenga, guhagarikwa kwa Aimable. Ndagira ngo ngumenyesha abo bantu bose ko bari ki muri Rayon Sport kuko turavuga umutoza mukuru n'uwungirije. Reka nagara umutoza mukuru gusa. N'uwungirije. Turavuga Robertinho, tukavuga umwungiriza we Sermi. Erega we ko mu mwibagiwe. Kinani Serami we yagiye kubera umutoza w'abazamu nde Mazimpaka. Staff ya Rayon Sport yose ko yakabaye abatangiranye na equipe muri phase byageze nko kuri journée ya 20 na bose batagiye. Agata wongera ko n'umutoza wongera ingufu abakinnyi. Hari imikino atatoje yaragiye muri Afrika y'Epfo. Nawe Bonga Rebits akaza kugaruka nyuma. Icyo bakita management turazi kukigeraho muri APR. Iki rero ndacyari muri staff. Ndi kuri Robertinho, ndi kuri Serami, ndi ku mutoza Mazimpaka, ndi no ku mutoza w'abazamu ziko nawe yahinduwe hagati muri sezo akongera akagaruka kubera ibibazo by'amafaranga. Aba bose ibyo byarabaye. Mu bakinnyi Aimable nk'umudefenseur wabanzagamo Ombolenga akabafasha. Ombolenga akabafasha mu kugira ngo bagire abanyarwanda bahagije, navugaga Aimable kugira ngo baze kujyana abanyamahanga imbere. Haje Ombolenga hakiyongeraho n'umuzamu wabo wa mbere Kadime. Aba bakinnyi bose uko ari batatu ntago bashoje sezo kubera ibibazo. Bose ni bazima ariko bose barahagaritse. Staff yose iragiye. Abakinnyi batatu muri key players babanzaga mu bose uko ari batatu babanzaga ntibashoje sezo. Abimanura kuri point yindi ivuga ngo muri recruitment zawe twari tumaze kubivuga abakabaye bakorera mu ngata abangaba. Staff ufite umutoza twese twemeranye ko Rwaka si umutoza mubi ariko ntago ari umutoza wari wagera kuko umutoza mukuru wa Rayon Sport araba Mir Silevo ntago ari Revo. Umutoza mukuru wa Rayon Sport ntabwo akwiye ko afite licence B.
akwiye kuba ari umutoza ufite experience n'umuhanga twese tubyemera ufite na experience nabo nyine ba Robertinho bakinije amakipe muri za Champions League na za Confederation aho tubyemeranye ko biri kumvikana ingingo ku ngingo iyo ni reyo level. hanyuma twabonye ko mu bakinnyi baguze Abedi niwe wenyine wa Deliverance atanga ibitego 6 ariko dusanga ko icyo yakoze nubwo tukimushimira Abedi yumve ko serivisi nze nzubashye Abedi yarantunguye rwose kudeshapo mu bantu ngiye bantunguye Abedi isaluti yanjye urayifite ariko Abedi si wengeye kuvugira iyi statistique ngiye kuvuga ngo ibyo wakoze birahambaye ariko ntibihagije ugereranyije n'uwo wasimbuye yego byumvikane neza niba mu mikino 14 yatsinze ibitego 6 nubwo nabonye bambwira ko ari 4 muri shampiyona bikaba 4 mu gikombe cy'amahoro Abedi nta bitego 6 afite ni 4 muri shampiyona mu gikombe cy'amahoro afite 8 overall mu gikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona 4 muri shampiyona ni ibitego 4 no mu cy'amahoro ni 4 yego hanyuma imikino 17 ariko foringa ntabwo yakinnye yose yakinnye mu 14 yatsinze 13 kuko ari ni yatakinnye 14 yatsinze 13 undi yakinnye 14 yatsinze ibitego 4 ubundi ni nkaho mari mpuzanengo y'igitego kuri match yego ariko undi ni igitego kimwe muri match 3 mu bigaragara rero habayemo n'icyo kibazo cy'uko Rayon Sport igeze kuvuga ko ishaka kurokirita umukinnyi ukomeye witwa Fahad Bayo birangira batamuguze yego ibyo rero ni ibyakomye mu nkokora Rayon Sport ibyakomye mu nkokora Rayon Sport bigatuma APR yirusha amanota 9 muri phase retour akandi kantu umuntu yakongera ko mu byakomye mu nkokora ikipe Rayon Sport nyuma yuko Robertinho yagiye hari abakinnyi badropinze form bigaragara pe ubona bagizweho ingaruka n'igenda rya Robertinho notama nk'uyu musore Adama Bagayogo kuko aho Robertinho yagendeye services zagiye hasi ubundi abona ari umukinnyi bafasha cyane yasimbuye akabakorera igitego cyangwa se agatanga assist ariko yasubiye hasi hanyuma kanamugira Roje nawe ngo ndi kuvuga no ku bakinnyi bato bayifashaga nabo ubona ko rwose yamufata nka papa we aho yagendeye nta muntu uzi kanamugira Roje byamugendekeye gute asoje sezo ubona yarasubiye inyuma pe ubwo abona abakinnyi baza byongera kuri babandi no batatanga services ubundi mu magambo make gutakaza umutoza mukuru yo kuri calibre nk'iya Robertinho nk'umusimbuze byibura undi wo kuri yo calibre ukamu umutoza wungirije uvanye mu kandi kazi ka equipe yawe ntumuhe abungiriza bakwiriye nawe kandi uwo mutoza nibyo afite experience ariko level runaka ya competition ataragira kuko ntaratwara igikombe cya shampiyona mu bagabo iyo ni experience umutoza yesu yamaze gutwara igikombe cya shampiyona hari level runaka abantu bahita bamukarasaho kuba atarayitwara ntafite abungiriza bahagije de mouvement de va et vient z'uyu mutoza wongera imbaraga hari igihe yagiye iwabo barongera baramugarura icyo navuga ngo instabilité mu bijyanye na côté technique ya Rayon Sport kiri mu bintu byabakoze ijambo rimwe Rayon Sport yabaye mbi muri phase retour rero kandi muri angle nyinshi mu bakinnyi muri staff tugiye mu batoza muri management kudahembera igihe côté financier mugani wa kudahemba ntibyagenze neza APR rero ibiyifasha bihora bisa kuko APR imaze gutwara igikombe cya 23 cya shampiyona mu bikombe 30 yakiniye serega ubijyanye tubijyaniranye umurongo ku murongo icyari weakness ya Rayon Sport bariko kirangira kibaye strength nibyo nyine rero tugiye kuki no kuvuga ngo APR ibyayo ibyo bihora bisa ntago bihinduka APR ikoze igikombe cya 23 mu bikombe 30 yego nyuma genocide yakorewe abatutsi Rayon Sport ikoze ibikombe 6 bya shampiyona ikindi kimwe cyatwawe na Atraco bigafunga ibikombe 30 APR 23 rero 6 Atraco kimwe izindi nta nimwe yatwaye igikombe cya shampiyona ibi bikombe byose APR ifite ndaza kugaruka ku mwihariko w'uyu mwaka ariko birangwa n'ibintu bitatu by'ingenzi byaba byinshi ariko turavuga bitatu ku mpamvu z'umwanya yego ikintu cya mbere APR ifite cyitwa football legacy football legacy ikintu cya mbere navugamo ni seniority muri management yayo APR uko tuyizi ndafashe mu myaka ya kera wenda igihe hayoboye ba Simba n'abandi reka cyangwa ba Fande Alex reka nze muri iki gihe cya vuba wenda duhere nko kuri CDS tugiye muri management CDS yabaye vice chairman wa APR imyaka myinshi ku bwa Fande Lete Musemakweli yego imyaka myinshi ari vice chairman yego icyo gihe ari vice chairman yanagezaho aba chairman wa APR cyane
nyuma aba CDS niwe wapointinze ibaruwa turayibukiza yego Afande Richard nyuma gatoya ahaza Afande Deo yego uko bipanze nubyumva tugiye muri cya kintu cya seniority muri management yayo ifite umuntu banye nayo imyaka irenga 10 cyane he's there